Ini baju gaul di jasa ya ampun mah. Pun, mah. Duh, banget. Balau panggilan. Aduh, tumben ya jelema arah jasa kemerananya mentang-mentang puasa apa merongkol bembernya. Aduh, akhir zaman nih jelema ya posna geus kasepana manusia kelompok rebahan nih mah jelema kemana-mana di jero imah bae. Udahlah konsep aku yang suara jelema aja mah. Jangan deh dagangan can laku acan hiji deui. Mang, samping mang. Mang, samping mang. Mang. Samping mang. Mang. Kieu ye hirup sorangan mah. Bersih ge sorangan, nyapu sorangan, minum sorangan, geus sorangan. Anu meuli ka jodang beureun sorangan ka ditu ka Padang. Hidup sorangan mah kieu kudu bersih sorangan. Anu mirip jelema tadi, komporan kuing ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tong, kenal siapa di dieu? Tuh, di ditu tuh, kelumpangan tuh di ditu, mirip mamang banget nak. Jenggotan. Maksudnya mirip omanya nage. Di ditu nya ge loba jenggotna, tapi mamang mah saeutik kos embe badot. Ai. Anu sembarangan sih mah tong ngomong. Kos embe badot. Kos embe badot jenggot mamang mah. Wah, ini mah tawuran yo. Budak-budak samping aing lah. Nyaho yang jelema mana sih? Mirip kos aing cenah ge. Cuma budak-budak samping yo. Aing yang nyaho ka beungeut jelema yo. Mirip jasa kos aing. Sa aing nyaho mah aing geus teu boga saudara kembar deui sih. Duh. Siaran ieu mah. Duh, kiba itu siaran kowe, mun bae ge. Mampus ya, yang ribut ya tuh. Tiri mandi. Ipa belum ngapain, nggak pakai baju. Tas mandi Pep. Ih malu sih gua mah, udah gede nggak pakai baju. Iya teh. Salah. Udah apa? Gua mau beli cancimen dulu. Kesah kan tuh. Romat. Roma. Aing mirip aing mirip mah. Aing mirip mah. Mana manto? Ieu nu mirip mah yo. Aing mirip. Ayo lah, ayo. Yo nu mirip mah yo. Ya mirip ya. Mirip Oma itu mah. Ini ante. Ini sante. Oma kan. Mau kemana lo? Sini. Sini. Mau kemana lu? Mau main nak. Mau main, kagak bisa dah, lu main dulu. Lu lihat tuh, masih pada berantakan, masih pada ngeres. Ya lama gitu amat. Kalau dibilangin gitu amat, siapa deh siapa? Iya. Tuh bersihin tuh. Ya lama anu segala kuskutan baju. Kon dia balahin dia. Tiba diangkat aja lu jadi repot banget sih lu. Biar benar. Capean. Tropean, nyapu biar benar, biar bersih tuh. Ngomong baik bacot. Tuh, udah tadi lu sampin dah. Elah ngomong baik dah. Anggus nanti dia diajak ngomong baik. Kalau dibilangin lu, sama gedeg lu. Biar benar. Elah tamat. Batal sama puasana. Makruh kata mah marah-marah gitu bae mah. Lu ya, ngomong apa lu? Teman terjadi. Sapu tuh sebelah situ tuh, biar bersih tuh. Disapu oke ya. Kalau dibilangin anak nih, cepat situ sapu tuh. Ban
badan gede ceking oge tak marah-marah baik. Jadi lu bayar lu kalau dibilangin lu. Morong tuh sambar direct banget lu. Hei, sapu yang bersih lu. Awas lu pergi lu. Lu salah lu. Lu kalau bilangin lu. Aha, saatnya waktunya kabut. Aing nu mirip mah. Aing nu mirip. Bonggol poin sia. Ya di poin. Ayo, aing nu mirip mah. Ya mirip tuh, mirip oma aing mah. Kela sih. Miripannya anak. Yang jenggotna loba. Aing masa eutik. Aing mirip mah tah, janggotna ge tah. Mirip jasa tanya. Aing nu mirip aing. Aing mirip aing. Aing mirip aing. Mirip Cekek cek aing. Ayo, Cekek cek aing mirip aing tanaga tah. Ayo. Nah yo, dua kali ngana. Wah, Woi, Ipan. Naon sia lu lompatan bae? aing tes ngejalanin main. Haka siapan. Puasa-puasa ngerjain malu. Parah lu. Tahu lu Pan, enggak boleh lu Pan. Durhaka lu. Tuh main galak jasa atau aing dikulin temenang punyana. Sial jasa. Jadi anak mah nurut lu. Nanti lu udah boncel makin boncel lu disumpahin sama mak lu. Masa konyol curut. Mente jadi teteh ipar aing. Gaya mungkin sia. Saha nundek jadi teteh ipar sia. Ogas sih gua mah. Ih, ulah tuh teteh ipar. Ih, Cene kemana? ngabuburit. Jadi mau. Ngabuburitnya jalan. Ih, jangan mau ngabuburit jalan mah. No aya suku aing pengkor. Ulah. Ih, teh enggak apa-apa ikut aja yuk. Pulang-pulang kita maghrib langsung buka. Iya, betul. Ya elah, ini mah adik gue terhasutnya masih boncel kecil ini. Yaudahlah, ayo. Buset, ini bocah kemana kaburnya? Baru gue tinggal sholat sebentar. Awas lu pulang lu ya. Gue bikin pecah lele lu. Jalanin ke tempat orang paling indah, paling bagus. Uang potong nih jalan-jalan doang. Tungguin. Samping. Neng, samping, Neng. Aing mirip mah. Aing mirip mah aing. Aing mirip yo. Aing mirip mah aing. Aing mirip mah. Aing mirip mah lah. Pokoknya mah aing mirip lah. Aing mirip mah. Aing mirip mah, aing mirip. Aing dong oma, aing dong oma. Aing mah. Yo, aing mah. Aing di Facebook. Set. Aing katong torekan. Wih. Eta sungut apa tonggeret? Oh, aing ge meni keluar colek. Udah tak jangan berisik. Samping, Mam. Lagian sih udah tua-tua keladi, bau tanah juga udah berantem enggak jelas. Tahu bulan puasa. Hih, bukannya buka puasa. Main ribut bae, pokoknya mah aing mirip mah. Aing mirip mah aing. Aing mah di Hongkong dipanggil Roma aing mah. Aing mirip mah. Aing mirip Roma aing. Beres sih mah ya jenggot bang nu gede. Aing mirip mah. Aing mah di Taiwan dipanggil Roma. Astagfirullahaladzim. Ayo lu ada Pak Ustad lu. Nyana ta, Ustad. Iya, sia. Jenggot lobot ta, jenggot lobot ta, jenggot Ustad nyana ta. Mana bae ta. Iya, Gus Korot ge. Nonton teu bener bae gelut bae. Teh sisa apa nonton tuh? Nonton tuh itu tuh. Bang, samping. Sia di bae di kamar samping-samping bae. Geus naon mah ka samping ya. Kecuali mah ka kolor barusan naon aing samping. Samping. Kalau aing pusing ngomongin si bae lah. Woi, keberat bubar tuh sia. Bubar itu bae puasa ya. Bubar puasa tengah ribut. Kada bubar. Keberat bubar. Ih, sia gak bubar itu. Bang, samping, Bang.